Cijeni gledatelji, poštovanje, dobar dan, srdačan pozdrav iz Splita sa raspjevane poljudske ljepotice koja je danas ispunjena kao rijetko kad u posljednje vrijeme, sigurno više od 30.000 ljudi. U ovom trenutku zaista je krasan ugođaj uoči utakmice 25. kola Hrvatske nogometne lige, ali kako to obično zvuči, 25. kolo Hrvatske nogometne lige nije samo to. Između velikih kršćanskih blagdana, Velikog petka i Uskrsa, jedan nogometni praznik, velika subota hrvatskog nogometa, igraju Hajduk i Dinamo i to u trenutku kada je to riječ o sudaru prve i druge momčadi Hrvatske nogometne lige. Još uvijek Bošnjak i još jedan slobodan udarac za Hajduk, to je pozicija iz koje centrira obično Leko. Evo ga već tamo, vidite ga, hita prema lopti. Opasno, vrlo i pogodak. Pogodak, nesporazumi, Dinamo obrane, Stanko Bubalo je strilac. Hajduk vodi u 11. minuti. To je ono što je Hajduk priželjkivao, relativno rano vodstvo. 11. minuta, Bubalo 1:0 u Splitu. Sada ćemo to vidjeti iz više puta, nadam se da će to biti. To je Leko nabacio, lopta je prošla kraj bezbroj igrača, tu su bili i Drpić u padu i čini mi se kraj njega tamo prije toga Sedlovski, ali niko nije dirao tu loptu i završila je u mreži gdje ju je poslao Stanko Bubalo. Hajduk vodi 1:0 i traje sada proslava, vatromet ovdje, veliki posao za vatrogasce, puno ima tih baklja koje gore na igralištu, na travnjaku. Dobro, nema nekih posebno grubih prekršaja, oštrih, jedan žuti karton do sada. Agić je dobio za start nad Bubalom. Agić. I pogodak, 1:1. 1:1. Odličan skok, visoki skok. To je, mislim da je došao iz obrane. Goce Sedlovski. 1:1. 23. minuta. Evo, još jednom pogledajte kako je to dugo lopta letila, sada podjednako neodlučna obrana Hajduka kao što je bila ona Dinamova kod postizanja prvoga zgoditka i evo nas opet na rezultatskoj izjednačenosti. 1:1. Čekaju balama niza igrača, tamo se teško može dočekati lopte. Evo Bubala. Bubalo, kraj Sedlovskog, Bubala je brži, to je očito, pogodak, ne! Gotovo da se vidi loptu u mreži, Deranja je to bio i sada, Musa, kakvu priliku je propustio Deranja, nevjerojatno sa možda 2 metra, pogodio je vraticu, zatim nije dobro završio akciju niti, evo pogledajte ovdje, Deranja je bio u naletu i uspio je gurnuti samo loptu u vraticu, na kraju nije dobro pucao Musa. Rendulić. Deranja. Traži da se neko ubaci, ali Bosnar se tu postavio. Bubalo pa Miladin. Deranja, Bubalo ima veliku priliku, Bubalo, vara vratara, kakav pogodak, Stanka, Bubala, drugi, ali ovaj zaista sjajan. U 30. minuti Hajduk okrunjuje svoju nadmoć, Bubalo 2:1. Kako je prevario tamo onu raštimanu Dinamovu obranu, pogledajte, to je sve dobro Miladin napravio, pa Deranja tu bio. Otešli su u prazno Sedlovski i Butina.
Čini se to se od Leutara odbilo do Bubala, a Bubalo izvanredno, snalažljivo poentirao. Dobro igra Hajduk, vrlo solidna utakmica. Što se žaliti u pola sata, vidjeli smo 3 pogotka, što nije tako česta situacija u derbiju. Najčešće su ovi derbiji završavali, najčešći rezultat zapravo je 1-0 ili ovih 2-1, ali tek na koncu po 6 puta bilo 1-0 i po 6 puta 2-1. Ali kako stvari stoje, ovdje će biti još pogodaka. To je Mikić uspio izbiti, ali još jednom ima priliku vratiti natrag u 16 Musa. Preskoče lukavo Bubalo, udarac i tu je još i Đolonga. Pa deranja, bacio se Bošnjak, raščistio Dino Drpić, nije gotovo. Musa! Kakav gol Igora Muse, zaista gol ljepotan. 3-1 vodi Hajduk. Pitanje je sada da li je to možda i gotovo. 69. 70. minuta. Krasan pogodak Muse, vidjet ćemo ga sasvim sigurno. Vidite kako je to izbacio Drpić, ali nedovoljno daleko i Musa potegao od vratnice dole u mrežu. Najljepši gol, najljepši pogodak na utakmici, mada nema se što zamjeriti na onom potezu u Bubala kod drugog gola. Pogledajte kako je ta lopta se spuštala dole i u pravom trenutku se spustila iza Tomislava Butine. Tan detalj, jer Hajduk je apsolutno zasluženo pobjedio, pokazao da je danas bio bolji, da je bio jači od Dinama, možda baš točno toliko koliko pokazuje i ovaj završni rezultat od 3:1. Slave tamo Hajdukovci sigurno će otići pozdraviti svoje navijače na sjeveru koji su im dali golemu podršku, koji su zaista u pravom smislu te riječi bili onaj 12. igrač danas. Evo